soomana akkam jirtan nagayaa fayyaadha maga nagaan jiraattan yaa obboleeyyan islaamaa wahin isin ibsuu fedha waan kanallee xiqqoo anuma ulfaatillee wanni gariini sheekni maal godhaa waan akkanaafaa dubbataa jechuullee numa sodaadha yoo isaan yaaboo warra durii waan zamanaa kanan beekanii waanuma dur haasawa waan zamanni itti kute jechuullee numan sodaadha haa ta'u akkasuma wajjin gaa sodaa namaa tanarra tanuma rabbiitu irra jabduudha wanin isin dhaamuu fedhe kun yoo jiraate qaadhimaan jaarsaa miti jaa duuba mee qaceellotti waan kana laalaa duuba qaadhimaan jaarsaa miti duuba namni tokko yoo si qaadhimate ubbeettii islaamaa yoo wal qaadhimattan gama yoo rabbiin keenya nuu dabarse wal fuuna jechuma ta'e kun amma duuba yoo rabbiin nuu dabarse wal fuuna atillee naa taate anilleen sii tahe jechuma duuba qaadhima jechuun kana ganda dhaqanii gaa biyya teenyatti intaltee san nuu kennaa jedhanii yoo rabbi isinii kenne isinii kennine jedhaniini namni wal biraa gala duuba qaadhima abaluuti jedhaniit gandi kun hundi beekaa intal sun intala kabajaati namnillee maqaan dha'u qaadhimaa namaati jedhanii kabajamtuudha khalaas namni isii kadhachuudhaaf illee deemu dardarillee yoo argan illee kajeelu qaadhima abaluuti jedhanii kabajamtuudha duuba qaadhimaan akkana qaadhimaa jechuun duuba qaadhimaan tun amma jaartii jechuudhaami gurbaan si qaadhimate kun jaarsa kee jechuudhaami amma intalti ati qaadhimate tun jaartii teeti jechuudhaamiti wal fuuna jechuudha yaa ummata keenya yaa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya meeshaan ammayyaa taagartee karaa adda addaatiin wal qunnamtaan akka maan taa'ee irratti haasa'uu tunii fi taree akka isin tana caaltullee beeytanii sirree meeqa beeytanii rabbii keessatti isinitti beekaa meeshaan tunii subhaanallah meeshaa gama lamaan qaraati duuba gama lachuun ni murti duuba khayrittis dalaguu fetu nu akkunutti amma irratti haasofnu kana sharritti yoo deebitees takkaa sharrii kanaa duniyaa gubbatti hin garre duuba haala ammayyaa namni dammaqee qaadhimaa dur nuti beeynu sanirraa baatanii qaadhimaa jaartiin seenaa qaadhimaa jaarsan seenaa obboleeyyan islaamaa duuba waan jaarsa wajjiin tahan qaadhimaa wajji ta'uu hin danda'an duuba haasawa adda addaa hajaarsa ufii wajji haasawaan qaadhimaa wajji haasawuu hin dandeessu duuba abadan rabbiin irraa si gaafata duuba mucaan tokko qaadhimaa kiyyattee teessee waa'ee jaalalaa telefoona irratti yoo waan amma irratti haasawan kana irratti waa'ee jaalalaa jalaa kaaftee hamma ati bakka teessu tanatti rakkattu hanga inni achi rakkatutti waa'ee kana waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawuun shari'aa islaamatti dhorkaadha hunduuba rabbii walaa taqrabu zinaa hoggaa jee zinattiin dhihaatinaa hoggaa jee zinaan kun silamee ittiin dhihaatina jechuun maanaan maal jechuudha muqaddimaatu zinaa jedhaniini waan mata duree zinaan akkanuma samiin bu'u bar mata duree qabaa bar mata dureen haasawa amma kana nu haasawa karaa tolchu kana haasawa telefoona irratti haasawamu haasawa jaalalaa kana haasawa waan adda addaa irratti haasawamu kana kanaa zigaala si jidduu fixee yogga wali dhuftan akkuma jaarsaa jaartii duuba karabbii walaa taqrabuu jeesuun kana malee dalaguu san qofaa miti duuba sun bar xiqqoo dheeratee itti dhufa namni bar walaa taqrabuun sun kana dhiira dhalaa waliin laaqamuu dhiira dhalaan gartee waan hin taane kana wajji haasawuu dhiira dhalaan kophaa wajji bahuu laal qaadhimaan kophaas wajji bahuu hin dandeessu makiinaa takka qofa wajji isin lamaa yaabbatanii wajji deemuus hin dandeessu bakka bashannanaa takkas wajji dhaquu hin dandeessu bakkuma takka wajji dhaquu hin dandeessu haganii haa godhatutti duuba yaa dubartii islaamaa ofirra kisheessina hadaraa wanni isin hidhamu yaa shamarran keenya duuba afaan kanaan af minshaar goonee afaan kanaan dhiira qabna jettanii of hin cinqinaa dhiirti qaqqabamtus hin jirtu duuba isinitti taphatuudhaa deeman malee dhiirti qaqqabamtus hin jirtu duuba hogguma akkana afaan minshaara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti kanaatu nama birootis akkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroo laalladha garaasaa keessa jira wallaahi itti amane 80 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kana niin beeka niin dubbisaa niin laala niin qara'aa niin arga duuba akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sitti hin fakkaatin abadan duuba 90 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa
بودا أسدبي مال نونجا شيخ انت لا شرف قبض تقول فينا قبض نابر بادي جادوبا خبي سنجرس أتي ندولا دوبا انت لا شرف قبض نابر بادا جا وفي فم أكو برو تكو جرابير أتي أسيسي تبتاتي تشرف قبض تقول فينا قبض بربادا إني أتي شرفا قبض دروسي بيخ دوبا فودا فيه رمني قود ربي شمران إسلاما قود ربي أبدا والرب سي قود مليه رمون دنديس دوبا واني تكلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها بالا مخا خبو ربي نبيخ مخرى بالا بوتوبا هيروما قد خيخنا ولا لا ربي فودا قد خنا ولا لا هيرومني أفانين هاسويني الرب يلشيسنو جرو ربي ندرو قد دوبا واني نرجيرو خبجات إنيا في ألفنا خينيا إيقنيتما فودا في هيروما خينيا سن إيقاتو دوبا ألفنا في خبجات إنيا كباني إيقاتو وفيف ديرتي باتري فودتي بربادا بولا في قرّي سنتي مناسي دو غردو هدتي عمري مناتيسي رفني مناسي باسان سيتو رشرفا قبدوبا فودا في هيروما هنداديسان دوبا وفين داديسو نمني دوبا ور افداديسو ور ربتين امني دوبا ور كفارا خبيه كفارا ور قام في داديسو ور قام تولچو دان دير harkisu barbadu ور سغلي دان دير harkisu barbadu gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqadhi haatu jedhamati qo zamanaan irraa tureni irraan fadhe sharikaan taka kaampaaniin taka dubartii leenjiftee khoflumaa fi dhiira akkatti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaantuba dagarse halal warri khanaan bultii barbaadu warri khanaan jiruu barbaadu ummata islaamaatii abadan tuba kun ummata kuffaaraati tuba waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha waan guyyaa rabbi wali isin fidun beeyne yoo feetati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira umrii tanteeteysee waan hin taane haasoytee kanaa dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gaddabarte qalbira sibuuti qalbira hoggaa sibuuti hirribatti dhabda duba hirriba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriba dhabaa bulta kana oliiga qabda ganama hoggaa kaate dalagaan dandeessu duba waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf ati asitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala uf fidde duba kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelillee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duba laakiin biyya takka teessee biyya takkatiin dilaawin duba hadaraa wanni siidhaamu duba intala takka biralleen gayin takka ammallee fuula sii footoo fi wama takka takkaratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawu duba halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duba fageenya lafaasi dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin jidduun jiru khatabinaa siima kana duba kana numa khatabi rabbi dhoysuun hin taatu shirri rabbi naafis yaraa dhokhata malee shirri kun rabbi irraan dhokhatu duba isiniin amma asirra teeysanii asirraa halaalatti wal dhungattan isinii as teeysanii waan adda addaa waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawan iccitii hirriibaa iccitii dhokhattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasawu kun osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 ani tuman amana duba 880 itti namana kana laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewalu khasharafa rabbi godheef numa jira duba irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashali bakka kana duba guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti kisun silaasi bira jiraate badii dalayda duba waan fokkattuu kanaa tanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isin tunarra beeka isintu hojjataa jira la suutan isinima wasobuun gaariimi isintu waan akkanaa dalagaa jira irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe ijedhu quba kan kee waa hin dalaydu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beekitu inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujiin gurraa maali inna sam'a jaabara wal basara jaabara hujiin ijaa maali fagoo jirraa kunumaan qabu akkamiin fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatuudha duuba waan fokkataa bocola haa dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi wal ijaan laaluudha suuraa suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkarratti mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zina as
zinaan ijaan laaluudha jedhu nabiin sallallahu alaihi wasallam. Zinaan harkaan qabatuudha jedha. Zinaan gurraa dhaggeeffatuudha jedha. Zinaan miila gama san deemuudha jedha. Hundi ijji zina gooti, gurri zinaa godha. Ahaa, zinaa jechuun tokkichuma saniif beeyte ati. Ati hoggaa akkana dalaytu, suuraa ta'e akkana ergitu nama ajnabiyyi tokkotti. Suuraa sanuu hashiifa. Kana birallee dabartee mul'attee hashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanii mul'attu maal dalagaa jirta? Maaltu si yaafee waan jaarsaa jaartummaa? Qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba. Qaata si taajjabe duuba. Miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan duruu katabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba. Ofirra kisheessinaa. Guddaa fa'aa ofin godhinaa. Sooftii harkaan haqatan ofin godhinaa. Isin ummata qaaliidha. Dubartii rabbiin isin qaalees. Boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba. Katabaa kana naa isin hima. Boolla yoo jiraattan duuba. Ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba. Rabbiin namaa qoode duruu qoodame qoodni kun duuba. Waan sii qoode san numa dhaqqabda. Wanni sirra jiru sabbartee eeggatuu qofa. Bultiin turuun ni mala. Daftee namaa dhufuun ni mala. Kuni qooda rabbiiti duuba. Hadaraa obboleeyyan kiyya uf eegaa hanganarrallee keessa dheerachuun fedhu. Kanallee dhiifama naa godhaa soomana rabbii afaanii qabna. Soomana kanaan waan dhokattuu tana yoo waan akkanaa dabarsaa jiraanne yoo waan akkanaa haasawaa jiraanne yaa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya soomanni keenya wa alaa millati rasuulillah. Waan akka gaa rahmata rabbii yoo ta'e malee gurri keenya hin eegamne, ijjiin eegamne, qalbiin hin eegamne, qalbiin Rabbiin namaa qoode duruu qoodame qoodni kun duuba. Waan sii qoode san numa dhaqqabda. Wanni sirra jiru sabbartee eeggatuu qofa. Bultiin turuun ni mala, daftee namaa dhufuun ni mala. Kuni qooda rabbiiti duuba. Hadaraa obboleeyyan kiyya uf eegaa hanganarrallee keessa dheerachuun fedhu. Kanallee dhiifama naa godhaa soomana rabbii afaanii qabna. Soomana kanaan waan dhokattuu tana yoo waan akkanaa dabarsaa jiraanne yoo waan akkanaa haasawaa jiraanne yaa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya soomanni keenya wa alaa millati rasuulillah. Waan akka gaa rahmata rabbii yoo ta'e malee gurri keenya hin eegamne, ijjiin eegamne, qalbiin hin eegamne, qalbiin asii kanas bilbiluu jirti. Achii waan jaalalaa wajji haasoytan qalbiin tee bilbilaa bulti, gurri kee bilbilaa bula, ijji immoo suuraa adda addaatii fi waan adda addaa waliin mul'achuudhaan kanaan gaa soomana yoo jenne Allah warrin soomaniin kan dhihaa sunilleen sababa argachuun numa kajeelama duuba. Hadaraa kana sababaa godhachuudhaan gizuma biroollee haa of eeynu. Galatoomaan isinin jaa ammoo dhiifama gurguddaan isin gaafadha. Yooniin awwaan akkanaan dubbanne namni biroo kan dhufee dubbatus hin jiru abbaa birootis hin qabdu. Dubbadheetuma rabbi hirkadhee dardarri tokko tokko yoo nan mufates umaatii miti. Akkasii gaa inshaallah jazaakumullah khairan wa baarakallahu duuba. Rabbiin namaa qoode duruu qoodame qoodni kun duuba. Waan sii qoode san numa dhaqqabda. Wanni sirra jiru sabbartee eeggatuu qofa. Bultiin turuun ni mala, daftee namaa dhufuun ni mala. Kuni qooda rabbiiti duuba. Hadaraa obboleeyyan kiyya. Yoo rabbiin keenya nuu dabarse wal fuuna jechuma ta'e kun amma duuba. Yoo rabbiin nuu dabarse wal fuuna atilleen naa taate anilleen sii tahe jechuma duuba. Qaadhimaa jechuun kana. Ganda dhaqanii gaa biyya teenyatti intaltee san nuu kennaa jedhanii yoo rabbi isinii kennine jedhaniini namni wal biraa gala duuba. Qaadhimaa abaluuti jedhaniit gandi kun hundi beekaa intalti sun intala kabajaati namni illee maqaan dha'u qaadhimaa namaati jedhanii kabajamtuudha khalaas namni isii kadhachuudhaaf illee deemu dardarillee yoo argan illee kajeelu qaadhimaa abaluuti jedhanii kabajamtuudha duuba. Qaadhimaan akkana qaadhimaa jechuun duuba. Qaadhimaan tun amma jaartii jechuudhaami. Gurbaan si qaadhimate kun jaarsa kee jechuudhaami amma. Intalti ati qaadhimate tun jaartii teeti jechuudhaamiti. Wal fuuna jechuudha. Yaa ummata keenya, yaa shamarran keenya, yaa dargaggoota keenya. Meeshaan ammayyaa taagartee karaa adda addaatiin wal qunnamtaan akka maan taa'ee irratti haasa'uu tunii fi taree akka isin tana caaltullee beeytanii sirree meeqa beeytanii rabbii keessatti isinitti beekaa. Meeshaan tuni subhaanallah meeshaa gama lamaan qaraati duuba. Gama lachuun ni murti duuba. Khayrittis dalagu fetuun akka nuti amma irratti haasofnu kana sharritti yoo deebitees takkaa sharrii kanaa duniyaa gubbatti hin garre duuba. Haala ammayyaa namni dammaqee qaadhimaa dur nuti beeynu sanirraa baatanii qaadhimaa jaartiin seenaa. Qaadhimaa jaarsan seenaa obboleeyyan islaamaa duuba. Waan jaarsa wajjiin tahan qaadhimaa wajji ta'uu hin danda'an duuba.
haasawa adda addaa hajaarsa ufii wajji haasawaan qaadhimaa wajji haasawuu hin dandeessu duuba. Abadan rabbiin irraa si gaafata duuba. Mucaan tokko qaadhimaa kiyyattee teessee waa'ee jaalalaa telefoona irratti yoo waan amma irratti haasawan kana irratti waa'ee jaalalaa jalaa kaaftee hamma ati bakka teessu tanatti rakkattu hanga inni achi rakkatutti waa'ee kana waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawuun shari'aa islaamatti dhorkaadha hunduuba. Rabbii walaa taqrabu zinaa hoggaa je'ee zinattiin dhihaatinaa hoggaa je'e zinaan kun silaamee ittiin dhihaatina jechuun maanaan maal jechuudha? Muqaddimaatu zinaa jedhaniini waan mata duree zinaadhaa zinaan akkanuma samiin bu'u bar mata duree qabaa bar mata dureen haasawa amma kana huno haasawa karaa tolchu kana haasawa telefoona irratti haasawamu haasawa jaalalaa kana haasawa waan adda addaa irratti haasawamu kana kanaa zigaala si jidduu fixee yogga walii dhuftan akkuma jaarsaa jaartii duuba karabbii walaa taqrabuu jeesuun kana malee dalaguu san qofaa miti duuba sun bar xiqqoo dheerateetti dhufa namni bar walaa taqrabuun sun kana dhiiraa dhalaa waliin laaqamuu dhiiraa dhalaan gartee waan hin taane kana wajji haasawuu dhiiraa dhalaan kophaa wajji bahuu laal qaadhimaan kophaas wajji bahuu hin dandeessu makiinaa takka qofa wajji isin lamaa yaabbatanii wajji deemuus hin dandeessu bakka bashannanaa takkas wajji dhaquu hin dandeessu bakkuma takka wajji dhaquu hin dandeessu hagani haa godhatutti duuba yaa dubartii islaamaa ofirra kisheessina hadaraa wanni isin hidhamu yaa shamarran keenya duuba afaan kanaan af minshaar goonee afaan kanaan dhiira qabna jettanii ufin cinqinaa dhiirti qaqqabamtus hin jirtu duuba isinitti taphatuudhaa deeman malee dhiirti qaqqabamtus hin jirtu duuba hogguma akkana afaan minshaara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti akkanaatu nama biroottis akkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroodhaan ladha garaasaa keessa jira wallaahi itti amane 80 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kana niin beeka niin dubbisaa niin laala niin qara'aa niin arga duuba akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sitti hin fakkaatin abadan duuba 90 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa booda as deebi'ee maal nuun jaa sheekha intala sharafa qabdu ta ulfina qabdu naa barbaadii jaa duuba ha biyya san jirus atii nutti dawwala duuba intala sharafa qabdu naa barbaadaa jaa ufiifuu immoo akkuma biroo tokko jiraa beek ati asiisitti taphataati ta sharafa qabdu ta ulfina qabdu barbaada inni ati sharafan qabdu duruu si beeke duuba fuudhaa fi heerumni qooda rabbiiti shamarran islaamaa qooda rabbiiti abadan waan rabbi sii qoode malee heerumuu hin dandeessu duuba wanni takkallee maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa baala mukaa habu'u rabbiin ni beeka mukarraa baala bu'u duuba heeruma guddaa kee kana wallaalaa rabbiin fuudha guddaa kana wallaalaa heerumni afaaniin haasoyne arra bilcheessinu jiru rabbiin duruu godhe duuba wani nurra jiru kabajaa teenyaa fi ulfina keenya eegganneetuma fuudhaa fi heeruma keenya san eeggatuudha duuba ulfinaa fi kabajaa teenya qabannee eeggatuudha ufiif dhiirti baatirii fudhattee barbaada boollaa fi qarree seentee manatti dhufte odoo girdoo hidhattee umrii mana teessee dhufanii manaasi baasan siitu irra sharafa qaba duuba fuudhaa fi heeruma hin dhaadheessan duuba uf hin dhaadheessu namni duuba warri uf dhaadheessu warra rabbittiin amanini duuba warra kuffaaraa kabiyya kuffaaraa warra qaama fi dhaadheessu warra qaama tolchuudhaan dhiira harkisuu barbaadu warra sagaleedhaan dhiira harkisuu barbaadu gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqatti dhihaatu jedhan amma xiqqoo zamanaan irraa turanii irraanfadhee sharikaan takka kaampaaniin takka dubartii leenjiftee hoflumaa fi dhiira akkatti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaan duuba dagarsa yalaal warri kanaan bultii barbaadu warri kanaan jiruu barbaadu ummata islaamaatiin abadan duuba kun ummata kuffaaraati duuba waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha waan guyyaa rabbi walii isin fidun beeyne yoo feete ati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira umrii tanteeteysee waan hin taane haasoytee kanaa dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gaddabarte qalbira si buute qalbira hoggaa si buute hirriibatti dhabda duuba hirriiba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriiba dhabaa bulta kana olii qabda ganama hoggaa kaate dalagaa hin dandeessu duuba waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf ati asitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala uf fidde duuba kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelillee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duuba laakiin biyya takka teessee biyya takkatti hin dilaawin duuba hadaraa wanni sii dhaamu duuba intala takkaa biralleen gayin tatakkaan mallee fuula sii footoo fi wama takka takkaratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawuu duuba halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duuba
fageenya lafaa si dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin jidduun jiru khatabinaa si hima kana duuba kana numa khatabi rabbi dhoysuun hin taatu shirri rabbi naafisi jiraa dhokata malee shirri kun rabbi irraan dhokatu duuba isiniin amma asirra teeysanii asirraa halaalatti wal dhungattan isini as teeysanii waan adda addaa waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawan iccitii hirriibaa iccitii dhokattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasawu kun osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 anittuman amana duuba 880 ittin amana kana laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewalu sharafa rabbi godheef numa jira duuba irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashali bakka kana duuba guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti sun silaa sibira jiraate badii dalayda duuba waan fokkattuu kanaa tanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isintu narra beeka isintu hojjataa jira la suutan isinii hima wasobuun gaariimi isintu waan akkanaa dalagaa jira irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe ijedhu quba kan kee waa hin dalaydu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beekitu inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujiin gurraa maali inna sam'a jaabara wal basara jaabara hujiin ijaa maali fagoo jirraa kunumaan qabu akkamiin fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatudha duuba waan fokkataa bocola kan dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi wal ijaan laaluudha suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkarratti mul'attee akka nama jaarsa ofii fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zinaas zinaan ijaan laaluudha jedhu nabiin sallallahu alaihi wasallam zinaan harkaan qabatuudha jedha zinaan gurra dhaggeeffatuudha jedha zinaan miila gama san deemuudha jedha hundi ijji zina gooti gurri zina godha zinaa jechuun tokkichuma sanif beeyte yaadi ati hoggaa akkana dalaydu suuraa ta'e akkana ergitu nama ajnabiyyi tokkotti suuraa sanuu khashiifa kana birallee dabartee mul'attee khashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanin mul'attu maal dalagaa jirta maaltu siyaa fi waan jaarsaa jaartummaa qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba qaata si taajjabe duuba miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan juuduruu khatabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba ufirra kisheeysinaa guddaafaa ufin godhina sooftii harkaan haqatan ufin godhina isin ummata qaaliidha dubartii rabbiin isin qaalees boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba katabaa kana naa isin hima boolla yoo jiraattan duuba ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba rabbiin namaa qoode duruu qoodame qoonni kun duuba waan sii qoode san numa dhaqqabda wanni sirra jiru sabbartee eeggatuu qofa bultiin turuun ni mala daftee namaa dhufuun ni mala kuni qooda rabbiiti duuba hadaraa obboleeyyan kiyya uf eegaa hanganarrallee keessa dheerachuun fedhuu kanallee dhiifama naa godhaa soomana rabbii afaanii qabna soomana kanaa waan dhokattuu tana yoo waan akkanaa dabarsaa jiraanne yoo waan akkanaa haasawaa jiraanne yaa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya soomanni keenya wa alaa millati rasuulillah waa takka gaa rahmata rabbii yoo ta'e malee gurri keenya hin eegamne ijjiin eegamne qalbiin hin eegamne qalbiin asii kana si bilbiluu jirti achii waan jaalalaa wajji haasoytan qalbiin tee bilbilaa bulti gurri kee bilbilaa bula ijji immoo suuraa adda addaatii fi waan adda addaa waliin mul'achuudhaan kanaan gaa soomana yoo jenne Allah warrin soomaniin kan dhihaa sunilleen sawaba argachuun numa kajeelama duuba hadaraa kana sababaa godhachuudhaan gizuma biroollee haa of eeynu galatoomaan isin hin jaa ammoo dhiifama gurguddaan isin gaafadha yoon hin awwaan akkanaan dubbanne namni biroo kan dhufee dubbatu hin jiru abbaa birootis hin qabdu dubbadheetuma rabbi hirkadhee dardarri tokko tokko yoo nan mufates umaatii miti akkasigaa inshaallah jazaakumullahu khairan wa barakallahu